umukoresha wa kabiri mwiza cyane rero turu y'ibinyamakuru byacu reka duhere mu gihugu cy'Ubutaliyani Corriere dello Sport rero ikatubwira ko Antonio Conte akaba rero basore bitwaye neza cyane batsinda ibitego bitatu kuri kimwe ikipe ya Torino bahise bafata umwanya wa kabiri basiga amanota 8 n'ikipe ya Juventus. Nyuma y'iyi match rero ubuyobozi bw'ikipe ya Inter de Milan buhagarariwe na Mahota bwahise butangaza yuko rero Antonio Conte akiri umutoza ikipe ya Inter de Milan. Ikinyamakuru kandi kirakeza kabisa performance yo ku rwego hejuru cyane ya Ashley Young, Godin ndetse na Lautaro Martinez. Ikinyamakuru kandi Corriere dello Sport cyatubwira ko Napoli yamaze kumvikana na Osimhen. Aka rero ikinyamakuru kitubwira ko Napoli yamaze kubabwira ko bahe miliyoni 50 hanyuma ikongeraho Adamu Nas hanyuma urutayizamu umunyanigeriya rero Victor Osimhen agaterekeza mu ikipe y'abavandimwe ya Napoli ava muri Lille mu France. Ari nako kandi ikinyamakuru L'Equipe kibikonfirma kivuga ati urabona ko rwose bavuga ati bumvikanye ibintu byarangiye. Tukiri mu gihugu cy'Ubutaliyani ikinyamakuru Tutto Sport kigakitubwira ko Paul Dybala akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Juventus gusinya amasezerano kugera mu mwaka wa 2025 hagiye kongera amasezerano. Reka twekeze mu gihugu cy'Ubufaransa ikinyamakuru L'Equipe cyatubwira ko leta yari yamaze kwemerera amakipe yose imikino yose mu by'ukuri ko buri match yose bahe nibura hakitabira abafana batarenze 5,000. Ariko abashinzwe umupira w'amaguru rugby ndetse n'indi mikino mu gihugu cy'Ubufaransa bakari gusaba guverinoma yuko yabakomorera mu by'ukuri kabyigaho noneho champion igizaba itangiye mu mpera z'ukwezi kwa 8 akaba rero ibazamura abafana bakava ku 5,000 bakagera ku 9,000. Reka turebe rero iyi proposal y'abanyamupira ara mu gihugu cy'Ubufaransa mu by'ukuri nimbizemerwa. Reka twakeze mu gihugu cya Espagne ikinyamakuru Marca cyo cyatubwira ko champion kabisa umurimo wese ari kumurebesha amaso none ari kumubona. Nyuma y'uko rero Real Madrid itsinze ikipe ya Granada ibitego biri kuri kimwe, ikinyamakuru kirashimira cyane Flamengo ndetse na Karim Benzema batsinze ibyo bitego, kinashimira cyane Thibaut Courtois ndetse na Sergio Ramos barokoye ikipe minota ya nyuma yari imeze nabi cyane. Ikinyamakuru kandi kitubwira ko ari intsinzi ya 9 ya Zinedine Zidane kabisa umutoza w'ikipe ya Madrid. Ikinyamakuru AS cyo cyatubwira ati harabura akantu gato cyane rero nyuma ko abasore ba Zidane bitwaye neza cyane kuri umugoroba ku kibuga cya Granada. Ikinyamakuru kitubwira ko bagowe cyane igice cya kabiri cyo cyambere bitwaye neza cyane igice cya kabiri ko ngo bagowe mu buryo bukomeye cyane ariko abarebye match n'ubundi babibonye. Ikinyamakuru Sport cyo kuri wa kabiri kikaba kiri kuri Samuel Umutiti bivuga ko rero Barcelona igiye kumugurisha muri isama kugira ngo yongere mu ndi mu defenseur ukaze utari Umutiti. Akaba rero ikinyamakuru kitubwira ko ikipe ya Barcelona itayari rero kumugurisha ari amakipe mwifuza harimo Napoli, Lazio, Roma, AS Roma ndetse n'ikipe ya Torino. Mundo Deportivo yo yazanye icyo bita dossier Lautaro. Ikinyamakuru cyatubwira ko ikipe ya Barcelona igomba kwibaka kandi bakenera Lautaro mu buryo bukomeye cyane. Kumubona rero bagomba kugira abakinnyi bagurisha harimo Todibo, Rafinha, Neto, Wage, Lactic, Umutiti, Vidal, abo bose bagomba kugurishwa kugira ngo baboneke kashi. Ikinyamakuru kitubwira ko rero etape ya gatatu ari uko bazafata miliyoni 70 bakongeraho Junior Filippo ufite agaciro ka miliyoni 41 hanyuma bakagenda bagahereza ikipe Inter de Milan ati mwakire. Reka rero turebe iki n'ikindi kinyamakuru kikataronya kibitangaza. Affaire à suivre. Estadio Deportivo yo ikaba ivuga ati engineer yahageze kuri commande tayari. Akarera mutoza Pellegrini umaze kugerera mu ikipe ya Betis ejo baramwerekanye umutoza wanyuze mu ikipe ya Madrid, Malaga na Man City. Akaba rero yamaze gutangira urugendo rwe rero rw'imyaka 3 yamaze gusinya ikipe ya Real Betis asimbura umutoza Rubi wirukanwe muri ikipe. Twerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza rero nta kindi kabisa ni Manchester City gutsinda urubanza ni Man United kunganya n'ikipe ya Southampton ibitego biri kuri 2. Ibintu rero bitagenze neza cyane kabisa. Stuart Armstrong ndetse na Obafemi akareba batsindiye ikipe ya Southampton mu gihe Man United yaratsindiwe rero na Martial ndetse na Marcus Rashford. Ikinyamakuru Daily Mirror rero kikakivuga ati nta kubyizera rwose Oba agihari. Akarero ari umusore Obafemi kabisa watumye Man United itinjira mu makipe 3 ikinyamakuru kibivuga. Mirror Sport kandi gahita tubwira ko nyuma yo gutsinda urubanza Manchester City igiye kongera amasezerano y'igihe kirekire cyane Pep Guardiola. Ni inkuru ya mbere. Daily Express ikatuvuga ati Obafemi yarwajije umutwe Ole Gunnar Solskjaer. Daily Express kandi gakomeza tubwira ko Pep Guardiola yahawe miliyoni 150 zo kugira ngo yubake squad muri isama. Metro yo ikatubwira ati abatagatifu bakoze ibyo Manchester United yakoraga mu myaka yashize. Ati Obafemi isomo rya fag time araryumva neza cyane. Metro kandi katubwira ko Pep Guardiola ngubu afite kubaka noneho squad ye muri isama kabisa ari free nta kibazo na kimwe afite. Akarero hari targeting afite kabisa mu kigemakuru kitubwira harimo David Alaba, Kalidou Koulibaly ndetse na Ferran Torres. The Guardian ati Man City ifite miliyoni 150 zo kubaka. Atuwa mbere bari buhereho ni Kalidou Koulibaly. The Guardian kandi katubwira ko Southampton yashyizemo feri kabisa ihagarika Manchester United ku marushanwa yo ku mugabane Burayi. Ikinyamakuru The Times cyo kiratubwira ko Man City irashaka abakinyi 3 muri isama nyuma yo gutsinda urubanza kabisa. Icyambere ikinyamakuru giheraho nuko Pep Guardiola
agiye kongeza undi mwaka umwe akaba yageze mu ikipe ya Manchester City 2022. Ikinyamakuru hasi kandi kiratubwira ko Kalidou Koulibaly w'ikipe ya Napoli, Man City mufite kuri liste, Ruben Diaz wa Benfica ndetse na Pau Torres w'ikipe ya Villarreal ngabo no mu mutima wa defense, hanyuma kandi bakashaka umusimbura Sané ubona ko batubwira ati ni Ferran Torres umusore w'imyaka 20 ukina ikipe ya Valencia. Reka kandi tujye mu kinyamakuru The Sun rero cyo kiratubwira ati Lampard arasaba abakinyi be kuvugana hagati yabo kandi bakongeza ijwi bakavuga neza cyane kabisa bakumvikana. The Guardian ati bavuga bongorerana cyane ati baracecetse ati bongeze volume. Les amis reka twifurize umunsi mwiza cyane kabisa rero Imana ibarinde kandi mukomeze kugira musharinga kabisa iyi channel ayo makuru abagereho mwese kabisa umunsi mwiza cyane.